Ya, sebelum di nature kita discuss pH dululah. Okay. So, different enzyme, they works the best or most efficiently, or kita kata the optimum pH for the enzyme different. Sebab different parts of our body, different organs, dia punya pH pun different. Contoh kita punya saliva, dia punya pH dia almost natural lah, dia around 6.8 to 7. Jadi salivary amylase, enzyme that digest starch. Okay, ini nanti kita akan belajar dalam chapter 9 in detail. So untuk salivary amylase, dia work most efficiently at pH around 6.8. Okay, yang ni kena hafal. Soalan akan specify, kadang-kadang dia tunjuk pH ni, dia tanya contoh enzyme, so awak kena bagilah salivary amylase. By the way, the word salivary wajib because we also have amylase dekat bahagian lain yang dia berfungsi pada alkaline punya pH. Jadi dalam mulut kita salivary amylase 6.8. Moving on, next. So bila awak telan makanan turun dekat perut. So you learn already dulu masa lower form, kita ada hydrochloric acid kan dekat dalam perut tu. So the optimum pH for enzyme dekat dalam perut mestilah acidic lah. Okay, kalau awak tengok kat sini around 1 point something macam tu. Okay, so one of the enzyme dekat dalam perut kita bernama pepsin. Awak boleh ingat PE perut, PE per juga for pepsin. But don't worry, kita akan belajar lagi detail dalam chapter 9. Okay, and as the food goes further to the first part of the intestine, namanya duodenum. Okay, first part of intestine nama dia duodenum. Don't worry, kita akan belajar juga nanti. Dekat sini duodenum, dia punya surrounding dia ataupun the pH dia dekat sini adalah alkaline. Why? Because this is our gallbladder. Gallbladder. So gallbladder, dia akan secrete bile, B-I-L-E, bile ke dalam intestine ni, the first part of intestine which is duodenum. Bile adalah bersifat alkaline. Okay, jadi the enzyme which is trypsin here, in this case trypsin yang berada dekat duodenum kita, dia punya pH optimum dia adalah alkaline. Kalau awak tengok kat situ 8 point something lah. Okay, trypsin involved in protein digestion, pepsin pun protein juga. Semua yang saya sebut tadi tu gallbladder, bile, duodenum, semua ni kita akan belajar dalam chapter 9 nanti, digestion. Okay, cuma take away point dia sekarang, awak kena tahu for perut, enzyme dia pepsin, optimum pH dia ialah acidic. Salivary amylase dekat dalam kita punya mulut, optimum pH dia almost neutral. Dan dekat kita punya duodenum or the first part of the intestine, dia punya optimum pH dia ialah alkaline. Okay, jadi what happen kalau ada extreme, nampak ni saya guna perkataan extreme pH change. Sebab kalau pH tu berubah sikit-sikit, contoh 6.8 pergi ke 7, okey je, dia tak affect enzyme sangat. Extreme ni macam contoh from neutral dia terus pergi ke acidic, or from acidic kita provide alkaline environment. Itu baru kita kata extreme pH change. Yang ni kena guna perkataan ni dalam exam ya. Okay, so bila perubahan, cuba awak tengok contoh dekat sini. Bila berubah, it could be lower pH ataupun it could be higher pH. Sebab tu kita kata change. Kita tak kata increase sahaja or kita tak kata decrease sahaja. Because it can go both ways. The charge on active site akan berubah. Apa kaitan charge? Okay, awak kena faham sikit pasal pH. Awak akan belajar dalam chemistry. pH. P stands for the potential of or the power of. H refers to hydrogen ion. Hydrogen ion charge dia positif. Jadi awak faham lah, bila ada perubahan pada positive charge, dia akan mengubah charge pada active site. Kan tadi kita kata active site of the enzyme tu kan dia di-maintain oleh banyak bond kan. Jadi bond such as ionic bond, don't worry bukan dalam syllabus bio, just for information. So bond such as ionic bond akan berubah, dia akan putus bila ada perubahan charge. Right. Jadi itu je. So rate of reaction decreases because the charge changes. Jadi the structure of active site pun berubah juga. Yang ni again case dia denature.
So bila denature, substrate cannot bind lah sebab dia dah tak specific and complementary. So that's the pH value factor.